дар доираи татбиқи лоиҳаи таъмини оби нӯшокӣ ва беҳдошти ҳолати санитариву гигиенӣ ки бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо мусоидати консорсиуми агроаксияи Олмон аз тарафи ташкилоти байналмилалии Оксфами Бритониёи Кабир дар Водии Зарафшон анҷом дода шуд, сокинони деҳаи баландкӯҳи ғиждарваи ҷамоати деҳоти Шинг бо оби мусаффои нӯшокӣ ва иншооти иловагии санитарӣ таъмин гардиданд. лӯлаҳои оби нӯшокӣ аз дараи Мосриф ба масофаи 2.5 километр насбу васл гардида, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, ҳамоҳангсозон, афсарони лоиҳа ва шарикони рушд нахуст бо сифати корҳои техникӣ сарчашмаи ин шабакаи обрасонӣ шинос гардида, муҳандиси лоиҳа Мирзо Дӯстов татбиқи техникии ин лоиҳаро шарҳу изоҳ дод. мо ҳозир дар мавзеи Мосариф, дар дараи саршавии Мосариф қарор дорем ва барои деҳаи Ғиждарва ки аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашид, сарчашмаро аз ҳамин мавзеъ интихоб кардем ва тибқи таҳлилҳои техникӣ ва таҳлилҳои анализҳои худи об, анализи химиявӣ ва бактериологӣ, об ба меъёрҳои лозима ҷавобгӯ буд ва аз ин ҷо ба деҳаи Ғиждарва бо лӯлаҳои полиэтилени дарози масофаи 2500 метр об кашида бурдем. ҳозир мо дар сарчашма қарор дорем. аз ин ҷо манбаи об аз ҳамин ҷо аст, чӣ ки шумо мебинед, ва дар худи деҳа ҳавзи захираи об ба андозаи 100 метри мукааб сохта шудааст ва 21 нуқтаи кӯчагӣ дар деҳа гузаронда шудааст. ҳамчунин дар мактаби деҳа дастшӯяк сохта шудааст ва ҷой барои шустушӯи гилемҳо ва ҷиҳози хона ҳамчунин як ҷои махсус сохта шудааст. новбата аз фаслҳои сол захираи об басанда мешавад. захираи об инчунин мо борҳо чен кардагӣ ҳастем, басанда аст. дар хусусан дар камшавӣ 8 литр дар як сония об ҳаст ки ин барои деҳа кифоя аст ва дар давоми сол новобаста аз фасли сол об бемоният равон аст. ҳамчунин мо дар болои ҳавзи захираи об бинои хлоркунӣ сохтагӣ ҳастем ва дар мавридҳои зарурӣ об безарар гардонда ба аҳолӣ дода мешавад. сипас дар маркази деҳаи Ғиждарва бо риояи талаботи реҷаи ниқобӣ, тадбирҳои пешгирӣ аз бемории коронавирус, тасмаи рамзии шабакаи обрасонии ин деҳа кушода шуд ки аз ин тадбири ободонӣ ва созандагӣ сокинони деҳа хоса духтарону бонувон хеле фараҳманд гардиданд. зимни ҷамомади бошукӯҳ мудири бахши сармоягузорӣ ва идоракунии амволи давлатӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Сабурҷон Бозоров, ҳамоҳангсози лоиҳаи ташкилоти байналмилалии Оксфам дар Водии Зарафшон Мирзомурод Самиев, ҳамоҳангсози консорсиуми агроаксияи Олмон Фурқат Қурбонов, раиси ҷамоати деҳоти Шинг Шодизода Шоҳназар, раиси деҳаи Ғиждарва Сиддиқ Холов, узви кумитаи истифодабарандагони об, сарвари шӯрои бонувони деҳа Ҳадиса Қурбонова ва дигарон пиромони татбиқи ин лоиҳа бо арзи миннатдорӣ сухан карда, ҳамзамон барои он созмонҳои байналмилалӣ ва мақомоти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакен нисбати чунин ғамхорӣ арзи сипос намуданд. шахсан аз номи мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатии шаҳри Панҷакен, аз номи муҳтарам раиси шаҳр Шафиъ Ислом Зиёзода барои амалисозии лоиҳаи мазкур ба ташкилоти Оксфами Британияи Кабир изҳори миннатдорӣ менамоям ба пудратчӣ, ба сохтмончӣ ва аҳолие ки барои амали намудани лоиҳаи мазкур сахт гузоштанд ташаккур мегӯям. бовар дорам ки лоиҳаи мазкур ки бо мушкилои зиёде барои ба истифода супурдан омода шудааст,
солҳои тӯлонӣ ба мардуми ин деҳаи ин ҷо кор мекунад ва ҳамаи аҳолии ки дар ин минтақа зиндагӣ мекунад аз ин лоиҳа баҳрабардорӣ менамоянду истифода мебаранд. ман пеш аз ҳама миннатдории худро ба мардуми худи деҳа ва махсусан раиси кумитаи маҳалла ва раиси кумитаи истифодабарандагони об баён мекунам, ки дар саҳми худро дариғ надошта дар амалӣ кардани ин лоиҳа фаъолона иштирок карданд. албатта устувории лоиҳа дар дасти худи мардуми деҳа аст. чӣ хеле ки мебинед имрӯз оби нӯшокӣ 100% аҳолии ғиҷдарваро таъмин мекунад ва умед дорем, ки бо дастгирии шумо ба кӯшиши шумо ва кумитаи истифодабарандагони об, кумитаи маҳаллаи деҳа солҳои тӯлонӣ ин шабакаи таъминоти оби нӯшокӣ барои мардуми шумо ва дар оянда ба мисол ҷавоное ки мисол хонадор мешаванд боз ба оян мерасанд, бо фарзандони шумода хизмат мекунад. лекин хизмати самараноки ин лоиҳа дар дасти худи шумо аст. албатта ҳама шумо медонед, ки лоиҳа бо дастгирии ва маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва иштироки бевоситаи партнёрҳои лоиҳа бо сарбарии агроаксияи олмон ки ташкилоти Оксфам шомили ин лоиҳа аст, дар ин лоиҳа саҳмгузорӣ карданд ва имрӯз то пагоҳ лоиҳа ба итмом мерасад. лекин боз таъкид мекунам, ки лоиҳа барои шумо бояд ки дуру дароз хизмат кунад ва кумитаи истифодабарандагони обро дастгирӣ кунед. дастгирӣ дар кадом самт? албатта имрӯз ҳама медонед, ки бе маблағ ягон кор пеш намеравад ва маблағи истифодабарии обро сари вақт супоридан дар кор, ки кумитаи маҳалла тавонад ҷойҳое ки ба таъмир муҳтоҷ ҳаст дар система онҳоро сари вақт бартараф кунанд. ман ҳам аз номи худ гуфтанӣ ҳастам, ки ин вақти деҳаи худи ҳамин ғиҷдарва будааст, ки дар ҳамин номгӯи қишлоқҳое ки барои гузарондани хати оби нӯшокӣ ҳамин деҳа номаш шомил шуд ва дар ин деҳа оби нӯшокӣ омад ва чӣ хеле ки инҷо гуфтанд устуворнокии худи ҳамин оби нӯшокӣ ҳамин деҳа дар дасти худи ҳамин сокинони деҳа мебошад ва ман фикр мекунам, ки ин оби нӯшокие ки Оксфам сохтааст ин бисёр системаи барқувват мебошад ва дар оянда бисёр солҳо барои ин деҳа хизмат мекунад ва бошандагони деҳа оби тозаю ошомиданӣ аз ҷиҳати санитарӣ тоза истеъмол мекунанд ва барои вусъат додани саломатии худ ва саломатии кӯдакони худ ин система хизмат мекунад. хеле хурсандам, ки дар ҷамъомади кушодашавии хатти оби нӯшокӣ деҳаи ғиҷдарва ба масофаи 2.5 километр кашида шудаасту 21 нуқтаи обрезиро дар бар мегирад иштирок дорам. ин барнома бо маблағи Иттиҳоди Аврупо аз тарафи ташкилоти Оксфами Англия амалӣ гардид. дар поёноби хатти оби нӯшокӣ чӣ хеле ки шумо мебинед ҷои шустушӯи либос бо ҳавзи безараргардонӣ ки дар поён ҷойгир шудааст сохта ва истифода дода шудааст. хатти оби нӯшокии мазкур дар асоси нақша бо сифати баланди талаботи техникӣ сохта шудааст. дар баробари ин дар муассисаҳои таълимии деҳа дастшӯякҳо сохта ва истифода дода шудааст бо мақсади пешгарии касалиҳои сироятии COVID-19 дар байни муаллимон ва хонандагони муассисаҳои таълимию аҳолӣ корҳои фаҳмондидиҳӣ ва дарсҳои таълимӣ гузаронда шудааст. барои беҳтар гардондани ҳолати эпидемиологӣ дар ҷамоат ба касалхонаи марказии деҳаи шинг муассисаҳои таълимии ҳудуди ҷамоат теъдоди зиёди маводҳои антисептикӣ, ниқобу дастпӯшакҳо ва либосҳои муҳофизативу маводҳои шустушӯ тақсим карда дода шуд. ташкилоти Оксфам дар касалхонаи марказии деҳаи шинг як адад ҳоҷатхонаи замонавӣ хатти оби нӯшокӣ ба деҳаи Пани ба масофаи 6160 метр сохта ва истифода дода шуд, ки мушкилоти чандин солаи мардумро осон намуд. ман аз фурсати муносиб истифода бурда ва ба маблағгузори барномаҳо Иттиҳоди Аврупо ба ташкилоти Оксфами Англия бо тамоми кормандонашон
منتداری خودم و اهل باشندگان جماعت را میرسانم. خیلی که به همگان معلوم است از طرف تشکیلات اکسفام بریتانیا کبیر به دهه ما با مبلغ گذاری اتحاد اروپا خط آب نوشاکی از مسافه 2.5 کیلومتر گذرانده شد. من اظهار منتداری خویش و تمام ساکنان دیه را به تمام کارکنان تشکیلات اکسفام بریتانیا کبیر و اینچنین اظهار منتداری خویش را به کارخانه چشمکی سروری آن را محترم شیخ مراد محمود در عهده دارند که ساختمان این شبکه در ذمه آنها گذاشته شده، بسیار با یک صفت اعلی با مصالح بسیار علاقت ساخته به استفاده سپردند. اینچنین چخیل که شما شاهد هستید یک گلیم شویک برای پیشگیری کووید 19 در مکتب یک عدد دستشویک با 6 یومک ساخته به استفاده دادند که این باعث افتخار ما باشندگان دیه است. بار دیگر اظهار منتداری خویش و تمام ساکنان دیه را به تشکیل کنندگان این شبکه و تشکیل کنندگان این کار خیر ثواب میرسانم. پیش از همه منتداری اهل دیه و خصوصا بانوان را به تشکیل کننده شریک اگراسی آلمان تشکیلات اکسفام بریتانیا کبیر در وادی زرافشان میرسانم. طوری که به همه ما استقامت کنندگان دیه غزدر و جماعتشین معلوم است، از سال 2016 این جانب در دیه ما با این کارمندان کار و فعالیت داریم. در رفت کار به همه ما معلوم گردید که در دیه ما خط آب نوشاک گذرانده می شود و این باعث سرفرازی مردم دیه ما گردید. ما خصوصا از آنیم که با این تشکیلات کار و فعالیت داریم و آرزومندیم که تشکیلات کارهای خود را ادامه داده در دیه ما نوگانی‌های زیادی را برآورند. اینچنین از طرف تشکیلات اکسفام بریتانیا کبیر تنیرینان اومده در موضوع سانیتاری و گیگین موضوعهای آموزشی گذراندند و ما این موضوعها را پیشکش اهالی و خوانندگان مؤسسه گرداندیم و اینچنین با مسئله کووید 19 برای مکتب بچه‌ها و بیمارخانه های ما و موادهای آنتیسپتیکی، محلول‌های بی‌ضررگردانی و اینچنین نقاب‌های محافظتی یاردم نمودند و همچنین منتداری خودم را به افسر این لایحه اپی نرگس، اپی زمرد و دیگران کارمندان میرسانم. مورد ذکر است که بنیاد آبریزها، جای جامه‌شویی، مخصوصاً تشکیل 6 دستشویک‌ها در درآمدگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 93 دیهه غژدروه مشکلات ساکنان دیه، خوانندگان و دیگر نفرانی را که در اینجا زندگانی میکنند خیلی آسان نمود. خیلی کلیپ به من جواب میدهد تازگی چیست؟ تازگی یا اینکه سانیتاری از کلمه لاتینی سنیت است گرفته شده، معنیش بهداشتی سلامتی می باشد. آفرین شنید. نمودهای تازگی را کی نام بر میکند؟ تازگی 4 نمود می شود: تازگی شخصی، تازگی محیط اطراف، بی‌خطری خوراک، تازگی آب. آفرین شنید. آبکی ما، آبکی شیرینی ما، یارکی ما، یارکی دیرینی ما، آبکی ما، آبکی شیرینی ما، یارکی ما، یارکی دیرینی ما. وقت چی سان تازه و تابنده ای، چون دلی ما دیده ای خوش دلی ما. پاک بیمان، صاف بیمان، خوش بیمان، آبکی ما، آبکی نوشینی ما. آب نهی بلکه جان، جانکی ما، جانکی شیرینی ما. آبکی ما، آبکی شیرینی ما، یارکی ما، یارکی دیرینی ما. با تو بود زندگی شاد و نشاد، به تو بود زندگی پر ز عذاب. پاک بیمان، صاف بیمان، خوش بیمان، آبکی ما، آبکی نوشینی ما. آب نهی بلکه جان، جانکی ما، جانکی شیرینی ما. آبکی ما، آبکی شیرینی ما، یارکی ما، یارکی دیرینی ما. با ما اطلاع دادند که گروه مهندسان و بناکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود چشمه با راهبری متخصص صاحب تجربه اسراربگ ادهموف
از روی تطبیق این لایحه در دهه‌های هدفی نیکنو، خیزن پایان، آب باریک و هژدربه شبکه‌های آبرسانی و دیگر انشاءات پیش بینی شده را با صفت خوب بنیاد نمودند. تطبیق این لایحه دارای تعیینات اجتماعی عملی ارزنده است در سمت تطبیق اقدام جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار که دوام سالهای 2018 و 2028 ادامه می‌یابد.